Longtlai district a hian petrol pump hi paruk kan neya Longtlai khopui chung bi ga hian pali oma mizo feta hian tuna HSD kan te diesel kan ti mai hi liter sang khat le za kan nei meka MS kan tia motor spirit petrol kan ti hi sang hi zali kan nei boka hei hi permit DCSO office lama tanga permit lo chuan tek chu kan phalri lawa tuna tundin huna chuan tin mizo fet ta tur hi kalkonga diesel bi liter sing hi le sangli konga thang meka tin petrol hi liter sing khat le sang ni kalkonga omboka tin mavula pam khi mi 71 pia a khian diesel hi liter sing thum le sang kwa tundin huna an neya petrol hi liter sing khat le sang sari an neya tin kalkonga hian diesel hi liter sing thum aron thang meka petrol po liter singa kalkonga thang kalkonga on the way au mek tinani chu tin ro thua ma filling station multimodal kalkonga sona oma chuta chuan diesel an ngei ria petrol hi liter sang hi le zariat an neya tin sangawa le bungtlanga petrol pump hi pakhat ve omboka asangawa hian diesel din huna tha petrol din hun po a tha bungtlanga ero hi chuan tun din huna diesel tleman ne petrol an ngei ri ani tin kan district a hian kati hemi oil bi ka hian kan district hi kan la har salu tuklawa tun kar topa kalkong atlang le thei torin ani a hemi chunga hi chuan tuna kan stock hian min la cover pha a kan nga ya maro chu bura do te kan phallawa al tenkia mafula pambi ka pheichuan tenkia duza zat ado theya bura do ero chu larem fi lawa mizo feta ero hi chuan law and order tan reserve le DC tan reserve kan da sakani tin bu fai din muna kan district a hian furchung ei tur furchung bu motor kal har satna furchung ei tur bu fai kan da veka wathuam puyate wasei kaya dam depa lungtiana sangawa vombu lungpher bol pui le khothang lama po dil tlang bung tlang ti vela po kan da veka November tha thleng bu fai kan da veka engma mi puitan hlo thon turom lawa kong chia wangin essential commodities a engma kan district in harasatna kan tok don lo ti kha kan soidu ani